Blaipi Baro, kani kalong ke jingpen tep pajba, ka Amur Falcon Festival lani ke tamasa kebet ha umroy hari boy district. Ya kani ke tamasa Amur Falcon, ha kesian pelong bapra, la pelong da ka Eastern Riboy Tourism and Environment Development, bat ka Terso Valley Wildlife Protection Society. Kani kita masa sedang nadu ke si tarik unai wiang arhajar apsau, bat ter hadu ke kendai tarik unai wiang arhajar apsau. Kilai si lenter ki balabu ya ke program ke bahe, dak pelong ya ki rensan ya kop baper, kan long nadu ke nyau pra bat kendai tarik unai wiang arhajar apsau. Nalor ki wei ki nong pen bernia, ki banwan pensultanat hakite ki laisni hamadan umroy, anwan ruai ru da ki nong ruai pau ke rilom khasi jantia, ki beken top ya ke kenhun ruai Snow White, one job soklen, ken tiulin mau knyang, bad ki wei. Hakan nyau terik unai wiang arhajar apusau, kan don ke DJ challenge, bad ke singing competition, ringkat ki jingpen bernya hakapor janmian. Hakani ke jinga kop ruai lani ke singing competition, kinong isim menta kindai tang napo ke Riboy district. Haka praterik unai wiang arhajar pesau, kendon ke jinga kop thai bhabriyo bat rengken sai, kepala tip kum Miss and Mr. Amur Falcon arhajar apusau, bat ke dancing competition, ringkat ki jingpen bernya hakapor janmian. Haka jinga kop Miss and Mr. Amur Falcon, la ailat ya kinong isim menta kibana keleng ke rilom khasi jantia, Henry haka dancing competition pan, kinong isu mata kindai tang napo ke Riboy district. Haka kendai tarik pat ke badai ke seni penkut ya kani ke tamasa, anwan ruai bat tempen bernia de kinong ruai bapau ke jela. Haka tika jaka pelong ya kati ke tamasa, kindon shibun kidur kidar jong ke jing ruspa ke Riboy district. Kintup nadu ke bam tenrai haka rukom tenrai, ke ba anwan shed da ke dukan mei ramau, ke la tenrai bat kiwei. Nakabenta ki jingtep babnya susu, pila ban puan hau number, nyau not pra, san kendai, ndriu iwei, sau lai nyau, lani pra lai, nyau lai iwei, lai san kendai ar, bat kendai lai ndriu, ar pra ar, nyau iwei not.